Menta kasngi ka R4R tarik unailar R1000 R4R kisang bhalang na GARO Hills bat ki bah khapot Assam menta kasngi kila penlong ye ka jingekhi songklain mungor ka ba shisngi hajan civil hospital Shillong ban DAWA na kane ka sarkar Meghalaya ban PYNKYLLA no eka soskular ka balaya SOI hapdang ka Meghalaya bat Assam ki kunhun sang bhalang ki blawan sha Shillong ban ishim benta ha kane ka jingekhi kilong ka GSU FKJJP ADE AYWO bat ka NGCO bat kiwe de kisang bhalang hakani ka singi la pharu eka dorkhas jo mentri rangba gajalla bandawa na u baude ban PYNKYLLA biang ka soskolar ka blai soi bat ka sarkar Assam hakabai dei ba ka jingi PYNBEIT pot PYNBEIT sam hapadang kini ki artli ki jalla haga dorkhas ka bala pha sho mentri rangba menta ka singi la kado ba kiladap ban pha eka jingtho sho mentri ka kampo yeng ka sarkar pedang Amit Shah Henry ka basngusi ka long bahadu menta kempat yo eka juba phalor kane hakane ka dorkhas kila DAWA ba ka sarkar ka ban penmi paiba eka kaipot ka bala IT da ki regional committee sha ka sarkar namar kaladon ka jingkno ba ka kaipot omsham la pentep paiba namar ka ei ka ba kitem kamsham dan kata ka jingpan jingmod na ka KHEDC lani ki hima. We are here to protest against the MoU signed between the state of Meghalaya and Assam regarding the border disputes. So basically, why we are staging this sit-in demonstration? We staged this sit-in demonstration today is because last time when we checked that our government, they were telling us that we'll go ahead with the signing of the MoU only after keeping in mind the 5 mutually agreed principles. And those 5 mutually agreed principles included the historical facts, the ethnicity, the administrative convenience, and the geographical continuity, and also the willingness of the people. However, in every aspect of this, in every of these aspects, they have overlooked all of them, because historically also this lands belongs to the ASSAM lands and the Hima Nonglangs, and the Red Marwet and Red Jirang. Dilum sinong hadi la muslim ka. Kaya naman kata ni wan hanya panyatan kilang bat kini kisang. Di bangi serap ya kasud pai ba. Du kadno ki le lam na kita diri bapa ai sarkar kateta kata diri la tri. Jing pensitam tu si ke bamswa lajur bagi ke bisang ke jing be ben ni barep bariang kam sha ni. Makanya jika ngitip bapa don ka hima khasi nawa mukmud dengan nawa kumud. Hadu mentaru kadang yang kuat sang idon. Bat nina amali ya kasparatan bakal kursi tu dengan kat hak la jom ni dawa bat yang scam bat kalau kan penuh waktu yang ni kau la jom Isokia negaliang jongi kumgajan ki version nama bang yo I naduk itu isnam arhajar cheu kumkaseng ngiyai nanti ngidai bat kepadar isu ila debu ruki mengrendom begitu ki pors ke sokar hari jing ngidai bat jing encourage jong ka Assam ya ki jaga jong ni ceki than blok 1 blok 2 ceki than mola bar psir na cetai dahan rei haduk ini kisni kumtang yo I menaliang jong ka sokar galik kelut kam cimkie ya kini kimak jong ka border henrei hakini kicing PYNBEIT pot ka pementaru nagaliang jong ni kumgajan ki version ngiyang scam akan rim ba ka caka ke badai ka hok kenti jong ni kumkinong jentie kumtam kita sign border di kenapa ka sarkar ka dei PYNBEIT ba kanom dei pan ai caka sarkar Assam nama ba kini ki caka ki badon ceki sign border cina cetai ki breu ki bana chong lasa hal itu ki caka ki dei ki kesi kita jadi beneru jong ni. Kita syukur dauhan ni hantu. Kita syukur thokana. Mentang asu tunat panong ini. Kamak jong ka hima jaitia kat pras pat lai san layo. Kan notification kamak ka kat pras pat ni puan layo. Bagi penisai kena di kasih states. Kan notification ka kat pras pat ni pun challenge nomor beli kira lalu jaka na di hima kasih kira sapok kamruk. Bati ong bati hapok Assam. Ni keren ro ya section 7 jok Indian Independence Act ni ong kani rakut. Namar ka standstill agreement but instrument of section ong you can make laws on everything except land, water, excise, forest you cannot touch. Today my demand is I am supporting your demand. This is 6 area.
This is sectional area. The state government cannot touch it.